Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 20. oktobra obeležavaju praznik posvećen svetim mučenicima Sergiju i Vahu, koji u narodu poznati kao Srđevdan. Za ovaj dan, kao i za veliki broj svetaca, se vezuju brojna verovanja. Zemljoradnici i ratari posebno paze da na Srđevdan ne izlaze sa volovima u polja, jer na taj dan ne valja orati. Danas je sve manje ljudi koji se bave poljoprivredom u toj mjeri da čitav dan provode na polju, ali se to može odnositi na one koji se rekreativno bave uzgajanjem pojedinih biljaka ili rade u dvorištu. Zato ukoliko imate baštu ili gajite biljke, sutra nemojte da se bavite time, već odmorite. Također, ovaj praznik je u crkvenom kalendaru obeležen crnim masnim slovima, pa ne bi trebalo raditi kućne poslove. U našem narodu se veruje da će na taj dan biti izlečeni svi oni koji boluju od kostobolje. Srđevdan je jedna od manjih slava na prostorima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i delova Hrvatske. Slava se obeležava 20. oktobra, odnosno 7. po julijanskom kalendaru, sa obaveznim paljenjem slavske sveće i pravljenjem slavskog kolača. Srđevdan pripada slavama za koje se priprema mrsna hrana, izuzev ako sreda ili petak nisu dani slave. Svaka kuća koja slavi Srđevdan morala da ima ikonu svetog Sergeja i Vaha. Na ikonama sa Sveti Sergij i Vahko predstavljaju ili u običnim tadašnjim odorama sa krstom i mitrom i znakom mučeništva, ili što ređi slučaj u vojničkoj opremi sa palminim grančicama u rukama. Ostali slavski običaji se razlikuju od jednog do drugog geografskog prostora, kao i od ostalih slava. Predanje kaže da Sveti Srđan ovaj dan obilazi sve opančare obućara i sa njima proslavlja, odnosno praznuje. Svima onima koji slave krsnu slavu srećna slava, a onima koji nose ime ovog svetitelja srećan imendan. Ukoliko vam se sviđaju videove sadržine, možete poslušati link koji se trenutno nalazi na ekranu ili koji je okačen u komentaru.